YouTube am fangamne. Sometimes how to get rich quick, how to become a millionaire in 6 months, how to start a business with zero money. See me amse amata yeng biru. Kaya no si pot se time waste ne. Hello everyone, welcome to Manipur Entrepreneurs. Never stop learning, keep growing. TAMBALEPKUMSI CHAOKHATMINASI. Ngasi, aina pujariba topic asidi 5 must-have qualities for an entrepreneur. Entrepreneurs amada chendaba yadraba 5 qualities neba. Masidagi henba qualities kya amne ramgani ko. Adubu sige 5 qualities sidi at any cost yaudaba yadraba qualities neba. So, masigi video se entrepreneurs kya ama dagi entrepreneurs ki line changning ba kya ama yeng biramgani hain thajai ko. If kariguma yeng biraba masigi video se full yeng biu aduga masigi 5 qualities se aroibada isana isada hang biu sigi 5 qualities se yaubra yaudabra hain if kari kuma yaudraba athubi matamda sigi 5 qualities hana develop to biu kai gi matamda this is your foundation machine ne somgi journey the long term da carry to chakadois money adagi idea success hai poti sigi matung da lak bani ko haibadi aduna ne ngasi business kya failures mayam na thuna give up tawriba chain agreement am kai to sigi foundation de develop ta hoda baine so kari no qualities what are the qualities number 1 the mindset kari no mayam to in mindset high even me I use mindset se am na mention the grab because everything start with mindset punamak se mindset tagi howe aduga money nung li si mayam se ko na mindset ki matung lak pa ngata ne first the right mindset se han leiba darka howe kai gi no hay matam da nang nga si right mindset like na nangi business se hogi badi ai hogi matam da matam khari nangon da torongani business na excitement kya am leramgani adubu hayeng si sina result break ta matam da nangon da income generate torok ta matam da nang na pami potu urok ta matam da dagi rejection kya am lak matam da handle to ngam oi handle to ngam to matam nangon ninghan na bala ani nangon give up to ni give up to ni nang chonthara ani adu chances se kaino nang give up to bugi chances se am wang chain gi bugi chances se am wang nang na business how is paisa mangan bagi damak tarab adagi nang na give up to bugi damak tarab nattedana nang na si changai se nangi vision amang loyan changai ai si mandi tok da be ai si mandi pam phang da be de haiba loyan changai ne adu ita right mindset lebi jam darka lai ai example am pijage assume tawse nang na yum ma sa tu ne han yum si sa ba da changa da material kya ma adagi nang the best level lai re hire se adagi nang the architecture engineer kya so nang the best nang the lai ri mam je khala se paisa chu loi lai nang na sa na ba nang na yum se sare adubu nang na nangi foundation the yum sigi foundation the pigi the right investment the pihodre adu itari chances te kaina hayeng chahi kharagi matung da maybe after 5 years maybe after 10 years maybe after 20 years natural disaster am lakpa matam da nangi foundation the crack form to bugi chances am wange sigi crack se kaino this is a sign of a weakness this is a weakness ki sign ne chamana na nangi business azu nangi right mindset se lai tabatadi heng nang na hogi matam da heng failure kyam lakpa matam da heng ups and down kyam lakpa matam da losses kyam char matam da rejection de lakpa matam da nangi foundation is to crack form to ni nang crack form to nang give up to ni ga do ni you don't want to do that right aduna right mindset se yam important first you have to develop a right mindset karam na khoi gi right mindset lai te have se khangani hai matam da ai tips kra hai jagi san if kari gumba nang na sida lakada failure kya se thengna bugi damak ta ready oidraba adagidi sida lakada ups and down kya se mayok na ningdraba adagi sida lakpa rejection kya se nang handle tawbu ngam oidaba lairaba you are not ready yet hanbiro halaga hana sigi quality se develop tawbiro right mindset se hana earn tawbiro then you go ahead kai gi no hai matam da right mindset se like that is from long lasting oiba ngam oi business hai poche long term ngata ne so it is very important to have a right mindset first make sure you have a right mindset okay so that's number 1 number 2 hunger and learning mentality khorang bai base yam important isa je khorang da ba de ai siden se bu ki chat ta ba de ha po sigi easy sen da ba de kai na mi na nung lang azu da gi de mi na nang tawi po to la le adu da ne da gi mi na rejection kyam pira su da gi mi na support torok su si je important oi de important je nang gi vision ra ingrang haijab da gi second video da nya haijab ni ko nang na pami po se sia na khangaga adu gi khorang mo da sa da yauk da ba de ai taw da ba de ko si da if kai gi mo si da mai de ne la chat pata jo I chat kani da gi cyclone thingna jo I thingna gani hai ba khan je chen da ba de adu kan da nang na nangi vision je nang yo bu ngam mo ne khorang mo do if kai gi mo nang taw de po da khorang mo je laitraba hunger je laitraba ari tadi nang lasting away
aduna find your passion nang na tawningi pot se kaino nangi vision se kaino nang na pami se kaino 5 years 10 years 20 years nang na pami se kaino adu to han u adu ta di nangonda namina lak pa storm kya ma nangonda lang panung kya ma mina support ro pa tok ta mina ngang pa wa kya ma nangonda doesn't matter nang na nangi apam pot se khanga ba adu nangonda hunger to lay ba nothing can stop you feeling sing view hunger se yaw budam ne ai chat ta bya dei tau da bya dei hai pot ai hoje isha da hunger ne ai tau da bya dei hai pot isha da ai comfort zone tholak ta bya dei som ju comfort zone thok piyo ai tau da bya sida thengna ga da prong thengna I am ready to do it. That's the most important quality. Next, the learning mentality. I give first video da hijagre. Entrepreneurs learn every day. Habiti kaino habiti. Tija ki learn to the bya because once you stop learning, no matter how much knowledge and experience do you have right now, experience kya layer ju knowledge kya layer ju tambe ek lepa ba outdated khatani work do is kai gino ham things are changing very fast. Technology is no mo gi develop tawri is no mo gi develop tawri mems ano no pot mem tholai sida relevant oi ba hai ba se nang business success oi hai ta di relevant oi tam relevant oi ta di nang sai learn to bulep ta di irrelevant oi grani aduna nang mang grani outdated oi rani ba aduna you have to learn every day. You have to have learning mentality. Line lo bigano se learn to view every day knowledge se hengat an view knowledge se power ni ko apply to view duga songi business ta songi hen success pankani. So that's number 2, hunger and learning mentality. So number 3, patience. Khang bakan mam darka laiba khang bakan bagi level se isa da wang han mam darka laiba kai the business ha po se long term ne short term thinking ya diko kai the hojikti YouTube te am phangam ne samna ham samda how to get rich quick, how to become a millionaire in 6 months ka adagi how to start a business with zero money ka si me am se amata yeng biro no kai si pot se time waste ne kamaina how to become a millionaire in 6 months I pot ai jum am yeng ala adagi how to get rich quick ka si pot se ta sing ham the reality de lakta di si pot se ta sing na impossible ne ko si oiram be kana gum possible oi tari kana comment dum comment to biro discuss to si kai no ai na di si thaja de si je myth ne si je ko kai no am tam da how to start a business with zero money guys si me am yeng ne kai no tam da business am to mo tam da hoi paisa yamna chang da ba haib du makhal mo re paisa sunga da business hoba kai si da sing na sunga yaning de kai no tam da services business require pesa chang da business ne si hobu matam da junga sagi nangi website am sa matam da adagi nangi domain laiba matam da adagi di macha khar di changi ne so how to start a business with zero money guys di thajati how to start a business without huge investment guys di si ya si tana vi ya ko sumai to da nga sagi sigumba fake kya ma sigum thola kini ko sigum mayam se sugeng geng biro no aduga si maning sing bi haibadi business hai po se long term ne short term like this kai no da somna songi business 5 years from now 10 years from now long term thambiyo 20 years ta aina oiningi pot se kaino aina uri pot se kaino business seng na thambiyo khang ba kallo kaina nam da failure kya la ka do sima raksida aina ha sa hijab the failure kya ma the ups and down kya ma la ko matam jeng sai khang ba se yaw khang ba gi pangal se yaw droba adu gi dam ta mem na chen gi mem se khang ba kan ba gi pangal sakti je happy happy sumai na khan biyo ngasi je ai example am hai je gi som the question am hang je gi ngasi je somna honor i pot sahi tara sure sahi manga sure sahi kun sure sahi kun subse sahi tara subse sukyan honor be somna nong te result phang gite adubu hayeng je somgi result phang do numit ne somna di khang de hayeng je somda surprise songi success result se la ka do ne adu somna ngasi give up to thokre mangjab je kana no songi mangjab ne aduna khoi gi mindset ta sumaina khanga chat padar ka lai ngasi mai pak ju hayeng di mai pakani hayeng jena kai orak pa hai bose adugi excitement do leiber ka loi adu sorpudi adom no thidu hayeng work pa matam isa jena sidar ko matam thona lek ta matam da ngasi somna honna gi somna investment tau gi time kya ma somna changan gi look gi ma'am se hayeng se mai pakani hai be khon se swain chat piu kai na hayeng se tam ngam na te ba hai no one knows prediction hai pot se koin tau bungam de dubu success hai pot se di honna ba lep di khang ba kal di mai pak na dum la ka da ba ngata ne aduna patience hai the patience ke level se wang han view songi quality the si je yam important quality ne only entrepreneurship tanate puna mak the patience se quite again important patience se hen develop to ko so that's number 3 patience. Number 4 communication skills se mayam na si neglect to entrepreneur kya na businessman kya na sida the thing na focus to si je focus to you kai no the communication skills in communication skills yam important kai no the if nangi communication skills ha English the expert oi the be de the gi Hindi the expert oi the be de the regional language expert oi the be de hability main important kai no the nang gi communicate se kamain to have se important nang gi customer gi thamoi se kamain touch to ge the gi investor gi thamoi se kamain touch to ge nang gi team se nang na kamaina
semgat ke nangi team da nangi vision se kamai uhan ge have se important nang na kamai moi se understand to hon ge nang na pami pot se have se ya sine important se singam tar di ngasai gi nang na fana english he tar nang na fana hindi he tar nang na fana nangi regional language ngang ba sak ba tar ju nang na moi gi thamoi se touch to bungam draba mayam da reach out to bungam draba adu tar di kai kanari communication have the don't communication skills have yes it is necessary have the important yam na ngang ga dam ne du main important touching oi bam darka lai moi gi thamoi da da gi moi gi brain changhan ba value je khangan bam darka lai adu bu ne seng ba effective communication hai aduna communication skills se name tar di ke dogun ham tam sida som da fanga da opportunity kya mang ba gi chances wang adagi di ngasai gi som gi fana talent lai ba som gi fana manung da lai ba value kya do som da ngasai communication da fadana ta ho dra ngasai gi mi ne thaja da ba da gi di value do fang da ba da gi chat ki ba kya ma opportunity kya mang ani lakpa somda lakpa sing to somda gi nan tho sat ki su ya ne lai ri natra adu tar di communication skills se develop to bam darka lai example ang pija gi suppose songi business se international business ne khala se now let's say that you are the founder or let's say you are the CEO adu da somgi client se US ta gi client ne khala se aduna somgi services se mon da pi matam da mana di US ta gi India da la aroi adagi ma India da gi somna su US sa laroi chatabase ani si ki trust se kamaina build to da gi hai matam da ding sai gi communications in through video call or through phone call to matam se sai gi somna pinning your values se communicate se maung da well magi heart se touch to matung da mana pa mi pot se pinning maung da fajana reach out to maung da fajana khangal la matung da man thajara ka duine thajara matung da songa manga thabak to ninga pola ka duine so communication ki power jing bi ko communication yaw da tarba ma ga wai sanam da mana hai po to kai nu khang da somna sum ngang sum to lai tar di songi client ki chances to client do phang ba gi chances to mang rani adu tar di songi business effect la ani songi business se growth hon ga tar communication skills am important way som khata ne songi team members sing ju improve hoen madar ka lai si team da kamaina songi vision ji hon ngani kamaina moi ma kok changan ngani depends on you songi communication roi lai aduna please focus on developing your communication skills. So that's number 4. Number 5, the last one. Start creating content. Karam nadi hai be kai nu man start creating content ga hapsa lai jibu ga hai be but in this era sigi era ja khoi gi era se mamang gi dei khangdre mamang ju le kok tho hauji ki era se sida di content creator moi be dar ka lai successful business sam chalai gi hai tar di hoi content create to successful business su like ko adubu nangi growth se content create to mi ga content create to business se gadi ani je khenab se content create to business in hauji kan di mana loi opportunity loi lor kani kai gi no ham tam si je sigi era ji gi ne thaina di mamang da a example bi gi mamang da di kamai to ga ham da ngasai gi ma gi product se puthok na mo da mayang yam fam da yau na bo na matam da newspaper da adagi di through television adagi di through radio da paisa kya am pi da kai no ma tawram gani haina su khalli ko ahal man ai khang pai matungina adu moi su waba wada de khangdre adubu haujikti akhoi gi matam sidi akhoi gi opportunity ne social media to is akhoi da mayam da chalak haijaru bai darka tadre kana gumna chalak khoi newspaper da happy you have darka tadre kana gumna chalak khoi na akhoi radio da happy you have darka tadre natra akhoi gi de hoje khoi na pamne khoi channel khoi na Instagram account ma hang doni YouTube channel ma hang doni Facebook account ma hang do Facebook page ma hang doni aru da khoi na khoi gi products advertise to wo ni ali di mayam organic reach kya ma tawrani natra adute sum content sum create to taring sa gi engagement je helani engagement hakte mayam da sa gi value je pinning value sum pirak tardi mayam na som the organic reach ma da gi di haibadi yamna akoina akoi hujik ki beautiful opportunity ne khoi gi si je yam thina lai hal le bai khoi de hana di si lai ram banate hujik ti khoi da di mang da chung thola ne khoi tawning mayam se da gi di aduna hujik ki generation da tasina business se next level da puga hari content creator moi betar ka lai haibadi content creator ha ga nang no camera mang na chung thok te de haibsu like ti adagi di nangi niche to gi matung ile ko samna nangi clothing brand oi adu ta nangi clothes se kamaina nangi keno da nangi customer da kamai yo hongani hai person nang represent tok tamne adu gi manung content adu gi matung in same tamne adagi di nangi let's say pickle factory hange pickle se kamaina nangi customer da yo ne adu gi content same tamne adagi let's say like adagi nangi services company ne adu da nang kamaina nang wangang ani kamaina nangi services ki value se ma mo mingon da kamai khangan gani hai bese si je nang da develop tok tamne samna da ai jungai re ai camera mang da wangang go se quite first da mioi ba hai bese quite first time da di loi mak haina ba pot am tan te ba ai gi sung sai camera mang swai ngang ba jai haina ram te ba adubu taw da ba ya de hai khala ai comfort zone thole thola matung da ai sum practice tor matung ai haina khale camera ju te ai gi friend wore sumai taw da na practice tor matung da dum la ka ju ne ba adubu excuse pi ra ba ai ba ai taw ngam dai content sem ngam de du taw ngam de khala ba adu tari grow to roi ba aduna 2022 se da gi lai ba chahi me am se 10 years 15 years si me am se si je sigi asong gi business hen hen grow to hon gi hai tar di
please start creating content. Content se som udasui valuable oiba poto customer da yuhonbiu. Si uitardi somgi business hena growth lakani. So start creating content. So that's the last one. So ngasi gi aina thamjagriba 5 qualities se si qualities se som namtang collect tobiro fadana note down toroga ngasi isang isa damtang hangbiu habdi si gi 5 qualities se amma fa engon da yawbra yawdabra haina if kari guma yawdraba amma khak yawrba nataga mari khak yawrba hom khak yawrba adu itari ani yo develop tobiu amma khak yawrba mari yo develop tobiu manga mak yawdra manga mak develop tobiu kai gi namtam da si je quite essential qualities and develop to the yadra sa da yawdaba yadra hauji ki era sida kai gi successful entrepreneur moi gi haitardi aduna si gi qualities fadana analyze tobiu karam na kamai develop togoni have the process of na fadana nungti jai gi practice tobiu it is going to help you a lot. So thank you for watching this video till the end. I hope you get the best value out of it. Aduga akhoi social media link, Facebook, Instagram, Telegram link, description da hapsagram ni. Please join our community, and if you want to ask any questions related to entrepreneurship and business, please throw us the questions. We are excited to answer you. So again, welcome to Manipur Entrepreneurs. Never stop learning, keep growing. TAMBALEPKUMSI akhoi CHAOKHATMINASI. Thank you. Another day, another bag unloaded, and money keep on knocking on my door. But blessed to say that one day I will make it. My God is with me, I don't have to